Kasih India. Pidi way unong pun. Ya. Kumlo menta pi singa pi jukmin nanti pi jukman ba hakbor badang ya pun. Itu pi jukman siapa bencop. Hak badang kong ho angila don jukman ba hakbor badang don mahe. Deh hadin katun dalam kelas mahe tok lawan kejing kumar jumut kemdai tayang ya baru pai ba sayong bekerja ni UDP. Kadon kita kejing mensim nomor bakan ke UDP kubang itip bakal ipinya so kumta kumta kadon kejing pename ka kumta. Ini nak kali kejongi hasin mengilami biang sisin man sayu kertong joyo baba pop. Isung tu bangin pencai hello konong rim malak kundu kumno ude ubriu ubakran nak ke assembly de ubriu uba la banya mai yang ke ba kiwi ki primary kikran hapo assembly ujong ngiro ude ban kren naman ngilajit kumangalong do start na ba start tam hapo ini hapo sayong konsensi baru kini kandidate bayang ude ba apo bala ka start tam Kubakan hajar bud yo ketong tim ta. Ya kan dia kajing pensisang apa dia jing kain hamo hakan kom ke bapaka. Te para ban jing kain namar bangi ngindon jadwal ngak kamlek kumu counting agent siapa yang siyo jing te basutam kum ta te ngi padio ya kejebak ba besar. Cuman yang ik ba ki kira ya pi. Siso kuno ba ki ik ba ya pi. Sip kabu badai tang mangau ba penjob ya election. Ndai ngapa gaji sunga ka de yo play bene barba kajing don jong play Upen snow ya kan dikentin ke bangga keren kan busu ak jingmut jing perkat jong pai ba banne ya ke badai na kata kata bayu lese bakane ke jing penca ke jonga kala baya kapisa jong NPT kebagian manter po soyong kinsiam ke baya kabut ki asa kabong ina kata kata ngin sayo mantam adu kan ni Kisir gumno pa manta Berengam untuk porong bala da job da ram pipi la job di peng sarkar pi dan am kejing pisan jigman katana pinai ne sarkarna ya pada kata ro ngi bataj namar ba isu tu cha UDP udon artli ki cabinet minister ba pol ban makrman de kineru kiladep sutu cha de ngila de bekran iru da bidan sarkar ro mpe Kati weng nu rum per tang ba kawe ide bandiang be kanong rim jong gajat bendiu ka banga kumunong ela election kumunglaong ba ngamdiu presiden ngamdiu sekretari ngadi tangnong kersan barit tang ba ngakwa ban kerpa namar manga ngayang ngade ya kanong rim jong gajat bendiu ka ba nang ba ka generation jong kari kasi jong nang ni sakman kan kenta ya TV namar lagi hakini kisan sedam abayala TV ibu na kinrom keram de dan kursi jong list di baru ko hi jala ki mana jingnya kajing yak ban pai ni lomba yang pedang ba amazing tu. Hakane kapren kade kajing pai ni ngila tu. Bada kalian juga parti MPP ko ang bau usai ubriu dia bos ko angti. Ko mga panchayat teng video bagiwan sati siapa. Lau sila mapo pensiun batang nanga. Te kamdei ka mga kawangti la persyang ban kren ya kanong rem gitu gipor. Tang ba nakaliang juga NPP itu ki NPP ngilakmi nanti bikin keren nomor kibat kerjaan ke bahe-bahe ni ke sarkar ke bamenta bikin keren na benta ke bakin le ba ini bakiwan sayong ke babun ke kejigen to abaki kitang ni ya ban keren ni kamlong try mengi po sayong bani kitu di basuan ke mangala de penca Pilih keren. Pilih keren. Ba person ka balik yalap election ba person ulem. Kilim baik kertong na. Pilih keren me ketu. Pataikan dia balik pikiran cepat tu ke. Namar bang lagi nga habang matay ngam ko bela de bang de no tu lupa. Ini nga suday tang nong pet parma. Daw nga batay ko ba kanu ki konsumsi ke bawlay ba person na ya po maulay ri kum to la kran kikir ke ba kum de batay lim nang ta lalay sa chapo konsumsi po mawro ko kum to lim nang ta ngila de i sya ya kane nga ngam de to nong tu lupa ko mako ba person manong ko de no tu lupa nga nga de tang nong pet parma nga batay ke generation ban kabansawan nang bagi ba kin rung ke jingmut jing berkat nak kata daw kane ka kentin ke banga keren ke besok bahas gi pai ba Tapi nanti bakai kerja ikut jom. Kai ku bawa mele kereta api, mentau la job kai kerja kuat jom pi. Kakun kerja suku ka jonga bapa pu nadu macam ngila kami de blok nadu arja ka pra bagi don langsung. Jom du exam le ba ada samlen. Te ngila ada itu ya kajinglong jingman ke ba. Bapa pu diu ubas ngurit ubas nap yang jingkran ni ba pada kini campaign election bangilek keleng-keleng rung ide hikai ku ngaong hikai ku hikai kena skol lek meeting hangta nang ta dadep sadisya dadep sa lek meeting biang dadep sebamja isusu beriu ubas nap yung ba ban nakaleng jong arung ladap keren ba ladap hijab yang kena election dinaik apa assembly ladap bidan ka sarkar bide ban keren bi isu jong kajai pendriu kami kini ka roster polisi ke bangsa adu banta reservation polisi bangsa banta nyingi bau nil jong yu layu bali sim banta kade
Day ban keren apa assembly namar kedai bakta ya kejak menteri berkuai kamta mi kedai kala yo kami jam jam ikon kasih lada bidan nak sorkar bala ada ka sorkar kami kepala TV ka weng noru kan keren be ya ka mat ka ba ni kum bidang sayong ni kuai bo baba pun keren apa assembly Nalor kata sekian ipat ki isu ke bahakmat jo kasi bener berarti. ke isu ke bahak mat ku mangala cak alap ya election kalau ngene ngila song su baya ka blok apa sayong lihat dapdan Tengi kami lenti bala kudu bangin beli kalat kalenti yang kipai ba kepada apa sayong kham tami kon samla ki bidang ha pakerdan bagi next school pun bagi pep school no si jangkor ni kwa bala long ke bala ban keren ban pan lem kedai gawe ka tong ka bakmat ban wara no ya ke JMP school apa sayong konsentrasi NPP sana. Bila kerana tu kuat balik ni kayak itu. Tong berkilim wah. Ya, kupas cepat saya kerja dan dia melek benda ni kiwe-kiwe konsumsi. Sebab dia jong hero. Benda ni jong kiwe-kiwe ki parti. Dia kilo nga kita ki bawa naik play nga dia ke ngalap election jong ki ba ngilak man pelim UNPP. Dia wan suwe ruang dia ke ngalap election jong ki ba ngilak man pelim UNPP. Kata kebangang ngakran ngasusu ba belum malah kelas ukit ki bar konsumsi ru. Ban wan ya ke NPP nang ba. Limba ke jingi jong ki ru. Siam ba kata ke bisa ke bater ke NPP hakini benar ke balada ke gini kiwe konsumsi kam siam na terikam bagi penjob tak ni ke ba. Job bensa tang arngut na po is kasihen nang ta saungut na po jantia arngut na po riboy ka penjob kundiak ba. Isu sane ke thong jong jing job jong pai ba kasi. Sementara berikut lagi jikar jeng awat pi. Hin dah putang pan kanya kam kasop jeng pi ban yalap ne, ban lap election ne, pin sangia no ne, pin sangia no ne pun. Nakala ka jong ya kan ya. Ya haman juga syai namar ba. Ngin hampir tu ha namar ka election MDC ban MLA ke pe. Ya MLA gila bentuk kita ke skim makran gila ibu dah skim di matang pelang kita ki umngap kita kijut makran kita itu batai sah. Kene ke MDC kene ban pek kerpang kepada yang sudah siap. Ingin nang bakla ibat tu kena ke parti kabatiang lah dari ke UDP kabatiang. Ngini biang sakman ada susu bagi ini ke parti kini kisan senam ke bajile kim biang ingin perkatlang upai ba kena ke bahang hidai banle kena ke bahang hidai banle. Ada deh bangan mi biang bandela election ngan yalap ada ndai syuru to ngan syukur syano la po kasi. Boleh sebut.